Шулер патшалық инспекция видеокамерызем хыштілде булныне гдардаган карта хадерлене. Чене сервис халихе тест мелі бешлет. Чав хушырах инспекцин Чувашинри управление хын сайденчеде стационарлы тада күшсі жүреген фото-видео хадерзем ұшта булныне білдерет. Чагы радарзем сынаган вырынзене ұшса баныбе бірле хаваризенчен сыхланма булышасы балырдашы ведомствора. Маларах Владимир Путин камерызене бұдармалы Марине Азыр хатарына візен шул жинчи ингексене чагарма шинзен пурнышне упрама булышмала дені президент. Бірін бұлдарулы хушкани халық фрончин хастарызембе шубашкардан канаша житсе фото-видео хадырызене сайтра палыртны шердех вырнаштарныбе тада камерызем ле майба аваризенчен сыхланма пулышныбе кызыкланчы. Штраф пухмамар водительзене шулгер хороштырлых ергезене бұғынма хынықтармалла. Чувашкенре шершитмел стационарлы тада күшті жүреген водырулды комплекс. Ұшта меже тада мінле камеры шулшинчила рудырова азырхазадыныне халі керек камда білме бұлдарад. Интернетра хыбарланы шешиделіксір бұлныне балырдашы водительзембе халық фронтжин хастарезем. Шулшинче ядарлы баллызем бұлмалла. Сымахран күгеш поселыге шербю тада канаш хулызем баденче фото-видео үгернене білдермень. Шак вырында мілештмелік. Хывыртлах үгермелі камераларны анжақта шакна шул балызымбе балартмам шағынбада водительзім шак балына бұғынмазыр, азырғамазыр хывыртлахне хабарца епцегайма бұлдарашы. Шағынбек вырынзіне патшалық нормезіне бұғынза, сақырда 25 норма бұғынза шул балызым бартмала. Шак балызіне балақ аваризіне чағырма балы думала. Шулер хороштырлых патшалық инспекциянчи аслы инспектор Дмитрий Скворцов онландарныдырых фото тада видео үгернене шереплетеген палына пур жерде вырнаштармазан да юрать. Стационарлы камерзем булсан сакыр жерен виші палына азырға тараган, шараган тада ядарлы хужузене білдереген палы зембе, шавынбегех светофор зембе бірле усу гурашы. Онын сымахебе күшса жүреген комплекс пулны шинчен вара, водительзене пілдермеліне патшалық нормесенче неменде жирман. Канаш районинчи анатсурым шивыхинче шыбах мобильный радар вырнаштарны. Ку ашраллы бір федерации шүлін ширимвише ширимдываттымы шухрыме. Шак вырын уйрыма хыружы ына пызык тимліх уйрмалыне балырдашы халық фронтжен хастарезем. Маршрутка водителезем пассажирзыне шул айкинже хандарза хварашы. Ялжиннызем юраман тілде шул урлыға жашы. Анатсурымзем шул ер хырушсырлық ергене пығынманыне хыземде ынланашы. Анжақ чарыну чилай аякра вырнашны. Шулла унда үрген мезір сукмак паутса шидейін булсан, ебе сабаратада юр жузаларсан, машин ешлі жубаган шулбақ кайма дебет. Күшта жүреген камера лартнебе анжақмар, урық ішсемде шутлаза тупмала десе шутлатпыр. Шаклар удырва падим енжен, кебедеде енженде халық ял администрация, район администрация бірле ларза ішлемеледе, бір ежіной удымала. Юлашки жулсенче Чувашкенре фото-видео камерзыне патшалық предприятие Чуваш упордоршеш вырнаштарать. Хадерзене ұшталартмалыне ГИБДД білдерзедірать. Дмитрий Скворцов аслы инспектор галаныдырых пердельде шин вильне е аманны иге аварий булсан, управление решак вырына хыружы дезе балырдашы. Шыбахунда шулшинчи ергезене пысныне үгерзе елеген күшса жүреген радарзем вырнаштарашы. Республика Раунбек алла яғын хыружы лаптыға жуда илне. Халық фронтжен хастарезем хывыртлыға вижеген камерызем лартныгына ыйдыва татса паманныне балырдашы. Аваризен жутне чагарастезен кашни вырына деп чемелле. Чувашкенгіларым вали Ирина Николаева, Виктор Степанов.